kimwe mu bintu byica ni ugukorerwa ikosa ukabura no gusaba imbabazi. Bikwica inshuro nyinshi. Ariko byibuze iyo umuntu aje avuga ati ni ukuri nacitswe, nagukoreye amafuti, mbabarira, ukuntu byoroha kubabarira, bigufasha mu kwihutisha gutanga imbabazi. Rero ntekereza ko abantu badukurikiye mugerageze byibuze twe kwica abantu kabiri, tubakorera amakosa twange no kubasaba imbabazi. Ntiyakwibaza ngo kuba kirurimo urushako birashoboka yuko umuntu ibikomere yagiriye muri urwo rushako byakira. Ese ku baruvuyemo ariko wenda babona hakiri ka kamenyetso k'imvura, birashoboka yuko umuntu yakira igikomere akarukamo agakomeza kubaka? Yego. Inkuru nziza tubafitiye ni uko gukira ibikomere bishoboka. Yego. Ariko ntitubifate nk'ibintu byoroshye. Yego. Kubwira umuntu ugitahira ku gikomere ukayamubwira ngo gukira birashoboka, kandi abizi ko agitahiraho mugenzi we ntarahinduka, niyo sori ntarabasha no kuyivuga, kumubwira ngo gukira birashoboka, yego birashoboka, ariko bisaba ingufu nyinshi. Rero ntekereza ko gukira birashoboka.